Ça, c'est la colline d'Indolo. Juste la colline supplémentaire de la cité de Bitonga. Et juste en dessous de la montagne locale que vous voyez ici. Les forces de Wazalendo sont pirement mobilisées pour barrer la route de l'ennemi qui voulait déborder vers le site Kivu, précisément à Minova, Numbi et continuer jusqu'à Bukavu. Les Wazalendo sont déterminés, les forces de Wazalendo sont déterminées. Vraiment, nous demandons à la population, les autorités politico-militaires, de faire le tout possible pour accompagner ces forces et ne pas laisser Kagame à conquérir notre sol. Nous sommes déterminés pour ça. Et les forces de Wazalendo sont déterminées de poursuivre l'ennemi partout là où il va se cacher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans le haut plateau de Bitonga. La cité de Bitonga est déjà récupérée. Tous les villages qu'on a publiés depuis l'aventure que l'ennemi occupe, il a déjà été délogé et l'ennemi prend la direction de Murambi où nous sommes en train d'aller pour lui chasser aussi des Murambi parce que nous ne pouvons jamais laisser même une partie de notre sol occupée par l'ennemi. Merci beaucoup. Bandugeto wazalendo hapa kabisa, tuko nao hapa Petite Barriere. Tuko nao hapa Petite Barriere kabisa, bandugeto wazalendo. Tuko nao hapa sai Petite Barriere. Wako na hasira mingi sana, wanapenda wavuke. Watu ni danger, iko sababu ya blood. Ndio, bandu. Sai tuko Petite Barriere, Petite Barriere, bandugeto wazalendo tuko nao hapa. Bandugu yetu wazalendo tuko nabo hapa. Bandugu yetu kabisa, bandugu yetu hapa tuko nabo hapa Petite Barriere. Tuko nabo hapa Petite Barriere. Bandugu yetu wazalendo kabisa tuko nabo hapa, wanasara. Oyo nde bandeko na biso baibu oyo tire PKM ya kanda ndenge bozo mona ye boye pe chef d'équipe azo kamba 5 personnes na 4 personnes na ye na sima oyo nde ye moko aloba oyo mumeli bangi ya oyo nde mukolobo Bogare ozomona ye Bogare oyo nde mukolobo mukolobo oyo mungala soki ya Equateur soki ya wapi ndenga aza boye Beta MV3 tina suka force special yo zalawa moto mingi sana
Oboro ya makasi. De yango. Mungala. Oh, nde mungala. Oh, nde papa ya squad, papa na bango. Monie. Oh, nde chef kamwena support yo kakawana. Oyo. Medika na bango. Doctor. Oh, mwana ndemba. Oh, mwana ndemba milango eleki ndenga zabu. Mwana ndemba milango. Responsable. Responsable tout fait. Responsable tout fait. Oh, nyama nyama. Nyama nyama. Base na bango. Va peser. Va peser. Souka. Biso na biso pena base. Tous les commandants, tika soldat adobé asiba babika amatango Gomba melade swing melade shimbok bata musala matika kodo lekeleke Talaka. Oh, les volcans, les enfants bénis, Munganga Loba. Mata pena toujours bien. Gustave Azwa psikopo yepe côté wanga pena. Base souka. c'est chaud. Bébé ya. Apa tujitwa mbagaja sintetunga yetu. We ubenge si usome. Bapezete. Tujitwa mbagaja fachi beton. Pe ya solo. ensemble là va équipe béton. Voilà, Momeli bangi. Tala nenga zo maîtriser boss. Kanja. Oh mukoloboga so kende. Kibulu. L'équipe ya kanda. Oipe mwana yankelekele oipenza na comprendre te. Tala nenga zo mele miliki na tongo. Force spéciale kitoko. Courage. Beton. Twambakacha wetu. Tangila mwana balume wo kwambule chintu chendo wachi kwatu kubyanzi. Ngwambo kunshipanyi watatu nchilumbu kai. Kaka ngwambo kunshipe yanyi. Kunshipe yini chintu chebe chito. Nchinganyi bintu bunene nunkwewe. Bulelela chilombo mwenza malu vraiment. Katanete kata. Eda TikTok. Baraza na kavuyo. Okay, hii ni turua yetu. Hapa tuko na cheza na ekipe 6. Sawa? Hii turua inaitwa Nago bari kumwe. Twegere hari. Muze hano mwese. Unasikia? Tembee nabo tu abasikie kuongea turuko na kutembea.
Hapana, mnasikia? Mnasema hili tunua usafi kwetu. Hili nishaibatiza usafi kwetu, si vile? Ni kukuwa na usafi kwetu. Tunasikilizana? Hii ni ekipe 6. Huko Tepe vijana, huko Kanyenda, huko AS Bunagana, huko Birandar, huko Dravo na Benevoir. Tunasikilizana? Zile ekipe zote mutaziona hapa. Niliwaambia kama Tururani usafi. Tuseme tena usafi kwetu. Usafi kwetu. Usafi wapi? Kwetu. Okay, ni usafi kwenye tunapita mubarabara na kwetu kunyumba na kumwili, si vile? Ndio. Ukwe mnawaambia watu wote. Tunasikilizana? Ndio. Mwenye ile mamua ibisheke, sivyo? Ndio. Hii Tururani vinakuwa ni pamoja. Usafi kwetu. Kwetu. Usafi kwetu. Iko na jipo ngapi? 6. Si vile? Ndio. Sasa zile 6 zote mtaziona hapo. Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Sasa nikwambia, mwambie na wazazi na wengine. Hakuna ibisheke byanyu, sivyo? Ndio. Mjanja muri kurya ibisheke mu barabara. Nako byemewe, sivyo? Ndio. Amachupa, amasashe, ibihisha, ibigori, sivyo? Ndio. Kubibika mu mufuka hano. Ndio. Nukukura mu rugo, sivyo? Ndio. No ku mabarabara hose, sivyo? Ndio. Sawa. Sawa? Ndio. Mufite n'amakipe y'abana? Ndio. Nayo tuzayabwira kine? Ndio. Tururani tuzahite ngo iki? Usafi kwetu. Sawa, wazazi jo vile. Hawa watoto watapana message na nyewe utapana, si vile? Ndio. Usafi kwetu sisi wote, asante sana.